Asikubingelele. Kama ko pastor ni channel nyofleka ubaleni ufanele sicela kwena ukuthi inamba isenze kusongo 9 ekseni ka 5 ntambama nakhona umuntu olandela le channel usensele number. Uma ungelandile le channel inamba ongayisebenzisa iyekele. Uma ufuna ukubuza iphupho awukwazi ukufonela mina ungibuza igama. Awukwazi ukufonela mina uthi yilo lokuchaza amaphupho. Ila kuchaza khona amaphupho. Fona mengithi hallo uzisho ukuthi ubani wakabani ukuphi ufuna ukusizakala ngani kuphela. Bingelela ke phela nala ku comment section ku YouTube. Sawubona ngicela ukubuza nanti iphupho. Awukwazi uvele nje ungena umdala uthi ke kusho ukuthini uphupha inja. So namhlanje sibheka la uSiphokazi Miwa 4446 uthi sawubona phasa ngiyabonga ngencazelo yakho yazi uba bekuzokusa kube namhlanje ngiphupha ke ngigijimela ibhasi ngiyogibela ngaphakathi kule bhasi bekukhona abantu abagulayo belele phansi endibaziyo ngithi sengiphakathi kukwenza udriver webhasi ngumuntu wesilisa wathi ke mangehle kuleli bhasi engigibele kulona ngehla now it makes sense shothi ke ubendisindise ekufeni lo baba othe mangehle so vele ibhasi lisho into eziningi kodwa ke for the sake ukuthi kuphenduleke nomunye ke nje umuntu oyophupha egibela ibhasi but on your instance njengoba sibheka lela ke phupho vele kupossible ukuthi bekukusindiswe ekufeni kodwa ke sizoyinabisa impendulo senzela ukuthi nomunye umuntu ophupha nje ehliswa emotweni ehliswe ebhasini ngesankahlo noma ehla ke nje ezehlela kwasithi ke thina number 1 yini ibhasi ngesingisi ibhasi ngesizulu kuyisithuthu esithutha umphakathi yabona it's a public transport ibhasi lelo so number 1 ngokujwayelekile uma uphupha ugibela ibhasi sesithele njengoPaul uhluma wehliswa lusho kwela ukuthi ingelosi kaNkuluNkulu kade ikophula ikuhlenga engozini yokufa noma kwingilosi yokufa kade kulandile yabona futhi la kukhona ingilosi yokufa kade ifuna uzokuntshontsha wena wabe usuphulwa ekufeni ingilosi kaNkuluNkulu uJob 5:20 endlaleni uyakungihlenga ekufeni nasempini emandleni nenkemba kanti amahubo 118:18 uJehova wangilaya nokungilaya kodwa akanginikelanga ekufeni 2 kwesinye isikhathi kuyenzeka uma uphupha ugibela ibhasi kube uphawu olubike uma wehliswa olungakhomba ukuthi kungani idlozi elibi noma ithongo elibi elikucindesayo nje liphazamisa mhlawumbe inqubela phambili liphazamisa izinto zakho ukuthi ungaqhubeki kwena empilweni kwaba seEfeso 6:12 ngokuba asibambene nagazi nenyama kodwa sibambene nemibuso namandla nababusi bezwe balobubhu umnyama nabawo moya bobubi emkhathini kanti futhi ngokwesinye isikhathi ke ungathola ukuthi ngesikhathi wehliswa kuleli bhasi kube uPauluhle ngoba idlozi lakho noma ithongo lakho kade lenze njani lekuhlenga lapha yana engozini yokufa yabona kodwa ke sithi number 3 kuyenzeka uma uphupha ugibela ibhasi ube uPaul ube uma wehliswa olusho ukuthi kunomuntu ophambanisela izinto ngoba ke engafuni uphumelele futhi ube nenqubekela phambili amahubo 25:19 bheka izitha zami ngoba ziningi ziyangizonda ngenzondo yonya asithi number 4 futhi uma uphupha la ugibela ibhasi kungaba uPaul uma wehliswa olusho ukuthi ungase uphonse ithawula enhlelweni zakho ngenxa yombono yomunye umuntu usho ukuthi makungenza kuzophonsa ithawula kumuntu noma entweni ethile
noma ey'nhlelweni ey'thile ngenxa yomunye umuntu zingazibona futhi wehle ebhasini, ngoba seGalatia 6:9, kepha masingakhathali kwenzeni okuhle ngokuba-ke siyakuvuna ngesikhathi esifaneleyo uma singadangali. So besibheka la uphupha wehliswe ebhasini ngoba kungasho into ey'hlukahlukene. Vele into yokuqala ukuthi kungaba ukuthi kunokufa kade kukulandela, kunengilosi yokufa kade lokuyisondela, kunekoloyi ka-Eliya kade lokuyilandela ifuna ukuzokucaphula, ifuna ukuzokutshontsha. Kodwa kungenzeka kwesinye isikhathi wehliswe ngoba kukhona la kuphazamiseka khona into zakho ukuze wena ungaphumeleli empilweni. Siyabonga. Siwe